Kaseng United Hindu Tribe Movement East Jantia Hills District mentagasngi ka arbo pratrik benai Oktober arajar arhulai kala lej ban ai jingirap Shakaway kalong ying kabadon hakishnong wapung skur East Jantia Hills District bat hakane ka jingwan ai jingirap u President Jongka u Brosen Lee Siang Chai ulawan hidala de ban ai jingirap Shakane kalong ying ikong silin pawa ibadai i trying ila ai mensim ya kaseng ba kandang kius khamat hakikam ki Jongka liang kaseng UHM East Jantia Hills District kam ka jing betip yung pi ka longyung longsem bat ka manbe yung ni longyung longsem hapo gani ga dong snalen wahap ha ka chunong wapung skur kam ka jing betip yung pi ka jing kerpar yung pi upan jing rap pi da i na kaliang sen ikloy i pedang i wawan hagani klimat o yarap ya pi da kaniga jingerap hakpo kalong yung long sem yung pi ta ina kaliang sen kayo yoyong ipdiang i yapi da kajing kerpat yung pi agani klimat bat ile ong i wagani kajing yung i ladaman go wakendiat le lani wakajak le uman go kajing kerku apo kalong yung long sem yung pi balle cucu ina kaliang sen pani kajing kersan napi kalong yung losem bat napa kam manbe yong gani kalong yung losem wa uab kajing kersan wa pura lengba gati tumun kediang pi nang wa ikam kesen wadang ye cucu i ulai saprang kamba wa chakri ya kajat benru yong i bat ya ke cenong tau wa em hapo ke distrik yung i hagani ga distrik warok gawi kam ke wa man bei hagani ge yung ge sem ge nga kemen si bon priang o ya pi kam kiseng wa wan pi ha ge yung ge nga man ke temen man ke bei yung gini ki kon ki su nga man ke sa svet sa rang li em ya terus taki ya opien ni kani ya opusa ya giksuos na o blay o karsano ay bor mc na nga yung temenan nang waliki mela tega tesi bons na o ya bor o pi wa man pi kam kiseng wan pi hayung yung nga 1,000 pi ya wan yoku tas na karsano na emburamo si bon tayo pi nang chu pi le uroy upo lini sakmat ya pi karsano ya ige mangi konswet giwarang li ya pinang su pendap penkot ya gi aplikerat kam ong nga hagin ge yung nga dap deng snabha onni gisni wayawan pi kat nungut pi kisten wawan hage yung nga te pi le da ai pi nga di musnabha nga lo pi nga de khoi mesen ya pi di buram hakmat yok pi hakmat ikon gi kru ge nga blai le da yu wada ko ngo sakhiat o ya pi wawan pi hage yung nga upen kot krang pi ya gini gi kru nga armut wa em hagen ge yung nga userang ya o sani angin ge yung nga da yo gini ki kon ki bersa ki kru ni wa em langgi ya serang nga man ko sa samen man kini man pa nga yung temen te yo o kalamare ya pi la kate ya pi roy pi po ni sakmat ya pinang su uturoy blay ya pi gakti yung o ya pi wan ya rap ya gini ki para chakri ki i kam nga hagadong sa leng nga ni gasni nga to tayo ya ni ko ngado ite